So dia gunakan permanent magnet AC induction. Sebab apa kita apply this converter? Sebab turbine ni mungkin laju, mungkin perlahan kan. Dia bergantung lah, angin kuat dia laju. So dia punya voltage tinggi, so dia kena step down. Mungkin dia punya speed rendah, so voltage jatuh, dia kena step up. Tak? So this AC/DC converter ni untuk accommodate kan, sebelum kita transmit ke grid ni, untuk step up ataupun step down. Dia dah step up, step down, baru kita tukar balik kepada AC. AC ni fix lah, fix voltage, fix 90 volt dan fix frequency, baru transmit ke step up dan transmit ke grid. Okey, untuk ada application, contohnya kita ada crane kan, yang menggunakan constant torque. You ada container ni biasanya tak berubah lah, mungkin container berat ataupun ringan, container tak berubah. You mungkin lift up ataupun you drop down dia punya weight tu, tak? It just operate based on gravity, tak? Based on gravity. So when you lowering the load, the highest motor operate as generator. Tak? Kita nak brake, so kita hold, dia feedback the energy to the line lah, akan operate sebagai generator. So bila you lift up, dia akan operate sebagai motor lah. So actually how much power dia punya kesan dia is needed to hoist mass of M at speed of V. Tak? Berapa power yang kita perlu untuk angkat, dan berapa power terjana bila kita turunkan dia. Turun jadi generator, kita nak brake regenerative braking kan. Kita nak angkat, dia akan jadi sebagai motor. Bila kita angkat, motor dia consume power lah. Motor tukar daripada electrical kepada mechanical. Kalau generator tukar daripada mechanical kepada electrical kan. Mechanical, electrical. So untuk crane, aplikasi yang sama lah. Okay. Untuk dalam EV, apa tak? Dalam EV, kita ada engine, kita ada dia punya engine. Kalau dalam EV, dia tak pakai combustion lah. Kita ada internal combustion engine yang sebelum ni kan. Kalau EV, so kita ada hanya DC-DC converter. Sebab apa? Dalam EV, kita ada battery pack. Kita ada battery pack, bateri yang kita susun siri dan parallel banyak-banyak tu. Tukar kepada DC, certain voltage punya DC, dan tukar kepada AC sebab kita nak fit in kepada sama juga permanent magnet synchronous motor. Dan boleh tekan masuk gearbox lah. Gearbox ni untuk high speed, low torque, low speed, high torque. Tak? Torque dengan speed. Dan convert, torque converter kan. Torque converter. High speed yang dekat sini mungkin high speed, low torque. Sampai dekat luar ni mungkin dia akan jadi low speed tapi high torque. So most common types of electrical machine, dia pakai dia punya configuration macam ni lah. Motoring ke sana, daripada bateri kepada rotation. Waktu brake, dia akan jadi regenerative braking. Still pakai PMSM ataupun permanent magnet assisted synchronous reluctant motor. Permanent magnet synchronous reluctant motor. Kalau synchronous motor ni, mungkin kita ada coil dekat rotor tu, ada coil. Coil, interlink, coil, link. Kalau synchronous reluctant ni, dia tak ada coil. Dia punya core tu just a solid laminated iron. So when braking, the power flow from wheels to the battery pack, generator lah. This machine are capable of operate both as motor and generator. Nampak tak? Waktu operate motor, waktu brake generator. So ni yang banyak pakai dekat EV ataupun hybrid cars. Untuk motor saya tak pasti, motosikal kan.
So, apakah tujuan kita nak apply braking secara elektrikal ni? Kita boleh brake secara mechanical. Betul tak? So, apa advantage of braking? Braking secara umum adalah to stop your speed lah, ataupun rotation, ataupun you punya movement lah. Ataupun untuk hold the shaft, ataupun untuk maintain the speed. Kita brake, dia dah rotate tu, laju. So kita nak maintain the speed. Macam buat conveyor lah kan. Bila voltage meningkat ataupun turun, conveyor tu kena maintain the speed. Ataupun to prevent from overspeeding. Berlaku fluctuation dekat input, tetapi kita nak maintain output ni, how? So kita kena brake lah. Macam kita tengah naik bukit, dia slow kan. Tengah naik bukit dia slow. Turun bukit dia akan laju. So macam mana nak maintain speed yang sama? Naik bukit dengan turun bukit kan. So you kena brake kan, apply brake kan. Macam turun bukit kan. Sama ada you apply brake ataupun reduce the gear. Reduce the gearbox punya ratio. So kita ada 3 cara untuk penuhi maksud ni. Daripada segi electrical, kalau mechanical memang kita just apply mechanical brake lah. Drum brake kah, ataupun brake pad kah, terpulang lah. Kalau electrical, kita ada 3 cara ni lah, cara umum. Satu, regenerative, yang saya beritahu tadi ni. Power feedback to your source, capacitor, ataupun battery. Dynamic, yang mana kita pakai resistive. Counter current, means that kita alternate positif ke negatif. Positif ke negatif punya terminal. So 3 cara tersebut. So same goes to induction machine. So 3 cara akan di-apply. So konsep yang sama untuk apply ataupun untuk kita nak consider dia punya braking adalah regenerative. Dia punya motor mestilah, contoh tadi naik bukit kan. Waktu turun bukit tu, dia punya kelajuan mesti akan lebih daripada kelajuan synchronous speed. Kena lebih daripada synchronous speed. So the load torque drive the motor beyond synchronous speed. Bila naik, kita jadikan kita apply motor, turun kita apply brake. Sebab apa? Inertia tarik dia turun. Inertia dan gravity tarik dia turun kan. So kita akan, dia punya mesin ni ataupun motor ni ataupun body ni akan, kelajuan dia Nm akan jadi lebih besar pada Ns. So this is the consideration ataupun assumption untuk kita nak apply ataupun dia tergolong dalam regenerative braking. So load sekarang menjadi source of energy. Kita convert daripada mechanical kepada electrical now. The induction machine converting mechanical kepada electric power. So this is regenerative. Yang penting speed lebih daripada synchronous speed lah. Then untuk dynamic braking. Dynamic braking kita apply pada resistance RB kan. So bila dynamic braking, IB akan patah balik. Apa berlaku? Energy akan stored in the rotating mass and dissipated in electrical resistance. Dekat sini dia just dissipate sebagai heat. So P loss dekat sini ataupun P braking adalah I square RB. So IB lah, square RB lah. So berapa banyak power yang loss kat sini. So this is the amount. So this for this system, it requires motor to operate as generator to convert mechanical energy into electrical. Then electrical into heat. As heat. Motor sebagai generator sebab dia menghasilkan IB kan. Kepada mechanical kepada electrical lah IB, dan kepada heat lah. Heat. Yang ni pada mechanical kepada electrical dan charge the battery. Untuk CCB kita akan rotate, counter rotate. Tadi ke sana, sekarang kita just counter rotate dia. Counter terminal lah. So reverse direction of the field. Tadi current masuk, sekarang current reverse.
So depend on the connection of three-phase source of the stator winding. So senang kita buat, kita lukis macam ni. A, B, C. So sekarang dia punya rotation adalah clockwise kan. Tukar daripada A, dia tukar 2 lah. Tukar 2. Tadi B kat sana. So tukar A, B, C. Nampak tak? Tadi ke sana, sekarang akan jadi ke sana. Lebih senang. A, B, C tadi clockwise. Sekarang A, B, C counter clockwise. Nampak tak? Dia tukar antara B dengan C. B dengan C tukar satu. Dua terminal bertukar. Bukan tukar semua. Dua terminal bertukar. So rotation akan bertukar. Nampak tak? So depend on the phase source connection of the winding. So itu untuk 3 jenis secara umum. So apakah hazardous ataupun bad effect of braking? So when braking, kita akan ada reverse transient current. That could be much higher than the starting current. Nampak tak? Braking ni, dia akan jadi, kita tengah ada operate the motor. Kita tengah operate the motor, tiba-tiba kita nak brake. So apa jadi? Mungkin current dia akan reverse back to the source, which is transient dia ni, transient much higher than starting current. Starting current mungkin tinggi macam ni kan. Bila braking current mungkin macam ni. Nampak tak? So transient ni mungkin lebih besar daripada starting current. So mechanical stress due to rapid stopping and starting of no motor. Mechanical stress dekat dia punya bearing, dekat dia punya shaft, dekat dia punya mechanical parts lah. Kan? Dia punya stress kan. Kita nak daya kilasan kan, torque kan. Kita nak start, mungkin dia start gradually. Kita brake, mungkin brake secara mengejutkan. So dia akan jadi mechanical stress lah. And also the excessive torque which developed by the motor can cause mechanical damage to the bearing, coupling and the motor itself. Terutamanya bila kita buat CCB, counter current braking. So dia akan jadi macam kalau panggil apa? Kalau air tu panggil apa? Back reverse. Reverse panggil apa tu? So abrupt punya braking lah. Nampak tak? Brake mengejut kan. So apakah precaution untuk elak ataupun reduce this bad effect? So adequate safeguard should be implemented to limit the thermal and voltage level to tolerated amount. Nampak tak? Bila dia ada reverse current ni, so kita kena ambil kira insulation of the wire, size of the wire, boleh tangani tak the inrush current tu, voltage yang increase, dia punya insulation boleh hold tak, takut dia ada panggil apa, arc ataupun dia ada leakage. Yang buat mega, nampak tak? Kalau ada leaking, so fail lah. Kalau dia ada beberapa kali of this bad ataupun panggil apa, bad effect ni dekat wire ni, so mungkin lepas you pakai motor sekian lama, bila test balik dia fail insulation. Dan juga converter kat sini, bila ada reverse current, converter ni boleh tangani tak voltage dan juga current yang reverse tu. Dan juga bila dia hit out sebagai losses, so adakah losses tu dia boleh cater, dia boleh tangani kita, nampak tak? So thermal and voltage dan juga current. So with a repeated braking operation and mechanical coupling to extend the sudden shear force, dari kilas lah, mounted on the strong concrete slab to prevent movement of the stator frame. Nampak tak? Bila brake, dia akan bergerak lah. Dia akan ada vibration. Dia akan ada vibration. So takut dia akan ada loose, panggil apa tu? Panggil apa? Loose and tear. Gegaran menyebabkan skru tercabut ke bawah kan. Mounting dia rosak. So that is the precaution yang kita kena ambil kira dalam braking of our motor lah. Okay. Kita tengok pada RB, regenerative braking. So RB berlaku bila motor speed exceed the synchronous speed. NS dengan NM. Bila NM melebihi NS, so dia akan berlaku regenerative braking. Regenerative braking.
pada situasi tersebut lah. Okay. So wind generator using induction machine are good example for this generator braking. Maksud kata bila angin terlalu kuat, tak? So NM ni akan jadi lebih besar daripada N synchronous. So dia boleh dikirakan sebagai regenerative braking. Maksud kata kita akan set berapakah NS kita. So biasanya kita akan run ataupun kita akan letakkan gearbox ni supaya NM dekat sini for sure should be bigger than NS lah. Di sini mungkin rendah. Mungkin rendah kan. Kita letak gearbox untuk step up. Mungkin 1 to 100. Mungkin 1 to 50. Tak? Slow moving of blades. Tapi pada part ni dia punya speed adalah besar. So dia akan generate the power and charge kita punya bateri ataupun terus deliver to grid pakai transformer lah. Tak? So this is the 6 point ataupun 3 phase punya transistor arrangement such that kita boleh hasilkan alternating 3 phase voltage dan kita deliver kepada grid. So the negative slip occurs when the speed of the machine exceed the synchronous speed. Kalau mesin ataupun motor yang biasa, so this is your speed torque punya curve. Speed torque curve kan. Speed torque curve. So dekat sini adalah kita punya N synchronous. Di sini kita punya NM yang biasa, kalau motor lah. Tetapi pada waktu ni, bila punya blade dah berputar, kita tambah pula dengan gearbox. Kan, mungkin sini satu ni sebuah 100 katakan. Kan, di sini mungkin 10. So di sini akan jadi 1000. Mungkin sini 100 akan jadi 10,000. Tak? So means that dia akan melepasi synchronous speed. Synchronous speed kita katakan 1800. So kat sini dah lebih lah. Kan? So dah lebih. So dia akan dalam zone ni lah. So waktu ni slip adalah antara 1 hingga 0. Kan? Pada waktu ni slip 1 hingga 0. So ni mungkin slip 0.01. Makin kecil lah. Di sini slip adalah 0. No slip. Di sini slip akan jadi lebih kecil daripada slip akan jadi lebih kecil daripada 1. Slip lebih besar pada 0, slip lebih kecil daripada 1. Voilà. Slip 0 kat sini, slip kecil pada 1. Slip yang kalau motor, inilah. Lebih besar pada 0. Ini lebih kecil pada 0. Di sini. Lebih kecil pada 0 maksudnya negatif. Nampak tak? The negative slip occurs when the speed of the machine exceeds synchronous speed. So synchronous speed S adalah 0. Bila dia exceed, dia akan jadi negatif. So torque positif, torque negatif. Torque machine is negative during regenerative braking. But the direction of the rotation still the same. Masih lagi positif. Rotation itu. Rotation masih lagi positif. Tapi waktu ni bila dah push more, mana speed dah tambah, torque akan jadi negatif. Torque akan jadi negatif. Nampak? Torque positif, torque negatif. Speed masih lagi positif. Masih lagi kat atas kan. Tapi torque dah bahagian negatif. So this is positive speed. Kalau di sini negative torque. Negative torque. Positive speed, negative torque. So the mechanical power converted to electrical power delivered to the electrical system, the machine acting as generator. Waktu dalam zone ni, so dia akan beroperate sebagai regenerative braking ataupun generator lah. So this is the curve. Curve untuk regenerative braking. Okay, dia ada beberapa point yang kita akan tengok.
Induction machine may operate in the first ataupun second quadrant where the load torque is considered constant but reversible. Load torque sama, nampak tak? Torque 1, torque 2 adalah equal lah. Pada waktu ni dia beroperate sebagai motor. Nampak tak? Motor. Kita let it operate, let it turn. So dekat sini masih dia tidak akan menjana sebarang panggil apa? Power lah back to the grid. Walaupun dia operate pada waktu ni. So bila dia operate melepasi synchronous speed and synchronous. So pada waktu ni torque yang sama, nampak tak? Point 1 represent motor operation where the motor speed less than synchronous speed. Nm dia kecil. Kat sini kan? Nm dia kecil. Whereby when the load torque change from T1 kepada T2. Nampak tak? 1 kepada 2 ni. The motor operate in second quadrant. The speed of the motor exceeds synchronous speed but direction of rotation is the same. Kalau ke atas, masuk kata masih lagi N positif. Yang ni torque positif. Yang ni torque negatif. Ni positif, negatif. So point 1 adalah motor, point 2 adalah generator. Ni sini motor, di sini generator. Speed rendah, speed lebih tinggi daripada synchronous speed. So this the 2 point dalam RB. 2 point dalam regenerative braking. Another example, when we use speed control, pada same torque value, voilà. If the V over F control, voltage over frequency control, is applied to reduce the speed of the motor, kita pakai VFD lah, voltage variable frequency drive ataupun VSD, variable speed drive. Kita increase ataupun reduce lah, reduce 1, 2, reduce daripada N yang atas ni kepada N yang bawah. Well, to reduce the speed daripada point 1 kepada point 2. So dia akan nampak tak? Dia punya speed ataupun full load speed still pada torque yang sama tapi pada reduce speed. Pada reduce speed, reduce voltage, torque yang sama. During transition from point 2 to point 3, the motor operate in second quadrant under regenerative braking. Okay, kita reduce the speed. Sebelum dia datang kepada 3 ni, sebelum dia reduce settle, ni dah steady state ya. 3 ni steady state. Dia akan pergi kepada 1 dulu, kepada 2. Once kita reduce kita punya NS daripada NS1, untuk kita nak jadikan dia generatif lah. So bila kita reduce kepada sini, dia punya reference, kita punya reference speed lah. So dia akan, motor ni yang dia telah berputar pada NM1 ni, dia tak terus turun kepada 3. Dia akan pergi kepada 2 dulu. Nampak tak? Oleh kerana initial dia tu, so dia telah masuk ke zone 2. Faham tak? Tadi motor tengah elok-elok, katakan pada 1000 RPM. Tiba-tiba you pakai VFD ni, you turunkan dia kepada 800 RPM punya base. So 1000 tu dia akan masuk ke zone 2 lah. Dia telah melebihi 800 punya reference kan. So dia akan jadi regenerative punya system which will deliver current kepada back to the grid, dan sampai dia punya speed pada masa yang sama akan reduce. Nampak tak? Reduce to dia punya 800 RPM, mungkin settle down dekat 780 RPM. Faham tak? So dia tidak terus turun kepada 3, dia pergi kepada 2 dulu, kepada 2 RB, regenerative braking, baru turun gradually kepada
3. Okay. So during transition from point 2 to point 3, the motor operate in second quadrant. Second quadrant sini lah. Second quadrant sini. Generative. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. So second quadrant ni regenerative braking. Before settle down dekat 3. So itulah yang berlaku dalam EV sebenarnya. Bila kita push the brake, nampak tak? Seperti mana kita dah apply BFD dekat kita punya sistem. Nampak tak? So pada zone ni, maksud kata dia akan charge the battery lah. Before the machine drop to quadrant 3 ataupun speed yang ketiga ni. So dia akan charge the battery dalam zone ni. Quadrant yang kedua. Nampak tak? During motoring, battery discharge untuk rotate your motor. During braking, nampak tak? Dia akan charge balik the battery. So this is example untuk regenerative braking. So boleh tengok dia punya example ni. Boleh cuba. Nanti saya bincang dia punya penyelesaian dia. Okay. Okay, example ni please do on your own. Dan macam saya beritahu tadi, dia akan ada quiz. So siapa yang tengok, dia boleh tahu lah. Quiz nanti. Yang ni you try dulu. Quiz nanti, saya nak you tukar you punya Y ni kepada delta. Just repeat the same question. Tukar Y pada delta. Dan nanti saya akan bagi soalan untuk you jawab. Apakah hasil-hasil untuk kiraan delta tersebut. Siapa yang tengok slide ni dan siapa yang buat soalan ni akan dapat soalan quiz dan boleh jawab dengan betul. Kalau markah lah, saya akan keep your quiz mark untuk evaluation nanti. Okay, contoh kita ada sistem 3-phase. So apa kita nak buat bila ada 3-phase? Saya beritahu, just draw the 3-phase diagram. So 3-phase diagram untuk Y dan labelkan. Nampak tak? Kita ada 415 volt line to line. So V line to line. Mana kata V phase tu adalah V phase adalah lebih kecil lah, which is 3 bahagi V line. Mana V line bagi 3 lah. V line bagi 3 untuk V phase. V phase adalah V line bagi 3. Okey, kita ada apa lagi? Kita ada single channel of 3-phase system. So, you case you punya 3-phase system. Dan label kan. Ada apa? You ada R2/S, R1, X equivalent, X1, X2. So label kan 0.6, 0.4/slip. Yang ni 5 ohm. 5.0. Nampak tak? Dapat soalan, convert kepada diagram. Motor loaded with 150 newton meter. So motor ni, you lukis sini ataupun you lukis kat sini. So dia punya load adalah 150 newton meter. So if the load is reverse, calculate the following. Berapakah motor speed? Berapakah power delivered to the supply? So tengok dia punya solution. So kalau dia motor tu reverse, kita akan plot satu lagi, which is speed speed lawan torque. Induction motor, so this is the curve. Kalau DC, this is the curve kan. Induction curve di atas. So awal-awal lagi lukis dulu dia punya theoretical expectation of your machine. Kan? So bila ada curve ni, dia kena label lah. N synchronous berapa, N M dia berapa.
Voilà. So, kita dah belajar sebelum ni, kita ada tiga zone. Kita ada minimum sleep punya region, kita ada maximum sleep, kita ada T-max, T-starting kan. So, bila kita operate dalam motor ni, S-motor, standard ataupun normal operation, so dia akan berada dalam small sleep region. Small sleep region. So, when small sleep region, so the equation adalah inilah. TD sama dengan 3V squared S over omega S R2. So, apa yang nak cari tadi ialah, nampak tak? Yang mana yang empty tu? Kan? Ni nampak? Sleep ni. Tak ada value lagi. V phase. Dah kira kan? V line over set 3. Nampak tak? Ni dah ada. Cari S lah. Kemudian cari apa lagi? Nampak tak? Ni cari ni. Ni kena cari. Ni pun kena cari. Nampak tak? So, first, dia kata, looking for sleep. Sebab tu kita just sleep kan. So, just masukkan value. Top dah diberi. Ni V phase. V phase. Omega S ni dalam, ni sleep ni dalam, speed ni dalam radian per second, bukan RPM. So, kalau ikut kat sini, kita cari sleep. Kita masukkan value. Top develop, dia diberi 150. 3 darab V phase. V phase, kalau dia kira siap-siap, dia akan dapat the value, masukkan dalam equation. Kalau you tak kira lagi, so you kena lam kat sini lah. 413 bagi dengan 1/3. Sebab tadi connection Y. Omega S pun kena cari. Nampak tak? NS adalah 120F over P. Dapat 3000 RPM. 3000 RPM tukar kepada radian per second dapat 314.16. Synchronous speed dalam radian per second. R2 pun dah diberi 0.4. So, you dapat sleep 0.109. So, you put in mind, nampak tak ni? Top develop adalah negatif. Nampak tak? Positive top, negative top. Top develop adalah negatif. Tadi NM, waktu motor kan? Yang ni dia waktu kat sini. Sorry ya. NM operate dekat second region. When load is reverse, motor operate second quadrant. Ya. If the load is reverse, maksud kata bukan dekat NM sini, tetapi NG kat sini. Generator. Ni motor kan? Kat sini. The load is reverse. Tadi positif, sekarang negatif. So, develop top, kena letak tanda sign negatif lah. Negatif, 150. So, you akan dapat S with this value, tapi sign dia negatif. Sleep berada pada negatif. So, masukkan dalam equation, sama ada N sama dengan NM minus, NS minus NM over NS. So, sleep lah, this is sleep. You pakai formula ni, dapatkan S, ataupun pakai formula ni. Apa tak? NR sama dengan 1 minus S darab NS. So, dia akan dapat speed 3327. Berbanding balik dengan 3000 RPM tadi. So, betul lah. Speed synchronous rendah. Nak dapat generation speed, so kena lebih tinggi berbanding speed base tu. This is your base speed. So, this is your generation ataupun generator punya speed. So, that's your speed. So, how much generated power ataupun delivered power
Kan? PD sama dengan torque omega. Develop PD develop torque darab omega R. Regeneratif lah. So, PD sama dengan torque omega. 150 ni kena darabkan dengan 2 pi over 60 sebab radian per second. Kita dapat 52 kilowatt. So, how much current? PD sama dengan I square R darab dengan 3. I square R darab 3. Yang ni ada dalam formula ataupun kita dah bincang sebelum ni. So, kita dah ada PD. So, kita nak cari sekarang I2. I sub ataupun I prime 2 ni kan. So, R2 dah diberi, S kita cari. So, tinggal I prime 2. So, kita dapat I prime 2 adalah 65.42 ampere. Okay, sorry, tadi bila kita cakap tentang efficiency ataupun losses, kita nak cari pada ni power delivered by the supply. So, by right kena lukis lah. Dia punya power flow diagram. So, kita lebih faham. 1, 2, 3. So, this is your P in, P out, P a gap, P develop. So, P electrical, P mechanical, P rotor. So, P loss adalah P apa ni? Stator tambah P core tambah P rotor. P loss ni ni lah, P stator tambah P core kat sini tambah P copper kat sini. Yang lain P mechanical tak mention ni. P core is not given, so consider kosong. So, apa assumption kat atas tadi? Mechanical part tak ada losses. So, kita just tambah dua electrical punya komponen. So, P loss adalah P rotor, P stator dengan P rotor. So, stator adalah R1 lah. I square P loss sama dengan I square R. P loss I square R. Tak itu ni. So, I square R untuk komponen yang stator. I square R untuk komponen rotor. Darab dengan 3 sebab 3 phase. Setiap phase darab dengan 3 lah. So, kita dapat 1284. Oleh kerana reverse direction, so letak negatif. So, P source, P in lah. P in adalah P develop tolak P loss. P develop ataupun tambah P loss lah kan. P develop ni tambah losses. Saya akan dapat P in ataupun P source lah. So, develop tadi 52 kilowatt, losses 12.84. So, P source adalah 39.42. 39.42 kilowatt. Okey, negatif sebab generate. Dia reverse kan. Dan dia minus sebab still losses lah. So, minus. Walaupun dia jadi positif. So, minus. So, means that the generated power akan tolak dengan losses lah. So, remaining as 39 kilowatt. So, that's for example. So, please redo this example menggunakan delta. Saya tanya soalan apa yang patut untuk punya result. Okay, exercise 1. Tadi example. Kita ada 6 pole, 208 volt, Y connected juga. With following parameter. So, the motor load is 30 Nm bidirectional, constant torque. If the load torque is reverse, command tadi lah.
cari dia punya speed dan power delivered to the supply. So same step, you buat, you akan dapat, nampak tak? 3.57 kilowatt, losses 330 watt, speed tadi berapa? 1242. So same goes to this, you buat balik, you tulis balik dalam bentuk delta. Dalam bentuk delta. Apa yang saya? You salin balik, you buat dalam bentuk delta connection. Delta connection. Yang lain tak berubah. Cuma sekarang you buat delta connection. Nanti saya tanya dalam quiz. Okay. Then untuk regenerative, tadi RB, sekarang untuk DB. So DB saya akan sambung dalam slide seterusnya.